Ia endona kaenda wipu ke kawakamaman tataka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tikunin driver, se senga ni wakamotoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Elevo tu nabi matanggali life insurance e Amerika. Elevo talangan na kina itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang anitikan na mga binaka na ito kay kanta sa may buhay tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may bangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katiko talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakama ni dondongan daw sa mga claim and aloma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambag. Sigaw mo na website ko itong gori si TextBuy. Kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo si tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Nakaritoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani Kinavato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Wiki ni Sandren Remai navakataka bakit dono ina the agency lili bertu satu ya utako nama sa lumay naman agency ni bukia ni borro tigongo kina programu borro taki maina bay longaniu kina Connect Fiji Care ina bengarabi na Mama Kaubesi and Radio Bulando Mata San Francisco na kauti kanda batamay. Ada radio bulan do vata vakambula talitiko yani vikemin sema tiko mai kerbe bosotini mai dava toko bakalilai mai davuka toko bakalilai non tutu vitalanoio sena lenga the show must go on se va dava mama dono vinaka una nimbula vinaka vakadava na madango tos vinaka na vingaravi mai no velonga niu Welongan yung go kata-kata bale buto na korturang go Sacramento na lamu ni mada todongo triple digits na kata-kata the chicken ni kuasar nga sangge malume na rakin na welongan yung go satu to kasar na beke mami ni sabe malume balilen rak Totoka ia dungan na itukutuko ya to rongo da tiko na matakani kuan na wakaroni dangi lambai Hillary wakanui ni na senga ni tona wakila ia kanga ituku ni tiko ya tona wakila tiko na tuna makanin raki and then around na totally tunga na udai watiko ya ia na vengaravi na longa ni ume toso tiko ngai se vadava toso tunga na vengaravi ana kai totoka tukina na longa ni Amerika se vadava Kanji na nita. Tau na uda, se dila na singa, se dangi lamba, se dava. E na tosonga na vingaravi na vilonga niwe. Waka vina ka tigo kina Connect Fiji kia na ratu vito koni ka rao ni nda mai rongo da tigo ani kina na de wasiningo nongo mai na vilonga niu ko. Waka vina ka tigo kina vi marama nei ta, mama ko vesi wasilangi, nona loma soli, mai vingaravi ko talinga ni kina na nonde wasiningo na batongo na kena sanga itunga menda bukei menda bakarara matagitiko na itoke na kaiviti kanta sangole mai da sambutu ka mai na bonole bongo o mirikai mama baka roni bakambula manda vira na sia matiko mai bekiandaru na kavini koa isa wambula ni na biasa na chin kavani na kavanua wambula talinga ni bekem na turanga na marama bale o ke menina dorbon ngonele o ke menina lalai
Wambul tal chinga ni benuguna tokongor may rewanga sinredi ko ni onchik mayo kilangan na tongon lekleng ko na kaysa mamekin bulo binakanana. Dombula vinaka me rewanga. Ia na nondaru vital no na madha sawati me vakanduru vital no takatiku anda wakatotolonga ndaru reilesunga na vika so ndaru samai vital no tiku kina na madha sawati baleta ni oti nondaru vital no sangili utal nga ngiri ra lako mai ra bolo mai na vika ndaru ami vital no kina na madha sawati roni pe bakarara mate kitale mantanga na vika so ndaru tarama i bakalili na madha sawati mama. Iya, kantor vital no takachiko una na lebu ni toke por saya ta chiko mingo na nanda i Amerika na be magawa. Na be singa. Banda na singa ke le chiko mena Fiji Airways. La ko chiko mena na sasang na me ngara bi bula. Ike pakaki na ngara bi na be mata bai. Ndona masile bu sarla ko chiko mingo. Kantor vital no takachiko with a green card sa lako chiko mai sa chiko mena na volatar ni takaka durbanua lestale kakete baya. Ye chiko talangan tona kene wasile bu korsa me bengara bi chiko. Sema tiko bira na beka chiko beira korsa lako tiko mai bot kena non green card se sompek sartu makapike satu non volatar ni takaka. Baya andora be bukito ngakina. Me rabakara rabataki ni tu eso nangoni sala. Erna rani buke irkina merani ra laka tamana ni laka ngona caregiving industry Amerika bamimbinir sa setup chiko na nanda agencies ni toke mera bingarabi na darin taka menda buke taka kina na ilako ngo dora tarai ni balelai na matenika na taka ni tax ID sa mendona nomu namba kasi ang naman social security ron yung bang takto kaya driver's license ni $100 to na AB60 ranyo nreba kaya baka sabi bulin rebe ke kaya sinin rebe to may bichar ranyo may bulin rebe ke dina mena tamani kinan na so nakalalain ko ebe buki sarvale ako ano tamba na niya takatakan ko na caregiving nan reba watak na nomu garaba ni sotalin na kalasi ratu erbaro takitu erranyo lakaba mona bakarota kiko kina na zakazakanggo ke baka esesang niyo terintik mikina na maybe te o kla FNU sotal na bitamban maybe sa lakaba chiko na program go ke baka o nive to sa talya se ni teke bune sanago etu na unisala ni rani i zakava kina e sona buli merawa ni o tuve ko e sona ka e na raro sarakina na nomu zakadaka dina todo koe mama nomu tukuna nga mingore na vika roni ra kava ron sona bulika onge vaka sama takatiko endona ka roni na mai vaka berava ka lebu na non ritosto sama taka ya nan reba baleta koe usando tukuna tikina veira na vikim dona se amatiko mai viti manda vikim dona se amatiko mai viti kelani ve ambaki lebu sa do vaka le fomu tiko na green card lottery lebu sara nana makitu na green card lottery dona kango ranyo ni dhakaba na ngono ni sa ambiuta kina na nomoni moni sa wakale fomukina ni sange me wara katuya ni na madhala ni green card lottery o ya moni lakani ni lebulin reba. Ena rawa sarno nomu mai toso i Amerika ke wakao sa nreba ramai sa wakalise ni ramai gayo lako mai. Dena ni kona mai wuli da tali kia mona mai mena mai visau na liseni o na lako tali na DMV mo na li wuli nreba tali kia ia sana rawa tumbaleta ni ko sa wakalise ni rautu mai viti Ando na kau o kila wakalewu ni lewu untu sanga mi ubukeira endo nrendre ke wakai sember sartunga ni nreba mai viti. Gevango nea nintantu indui Nintantu tu mama so we can the to o ya wasang din driba mai viti o lak ngami ki o sa reda nga o sa kila I have to drive o nan driba ki ka senga nan rendre no gu vitu sakin rendre na no gu toso mantanga ko ya io so we can the to la ko mai to driba mai viti o la ko mi ki baka to mai ndoma mbula taka baka lewu na ramba ni ngoni sali tungo na to tolo ni motoka na vika ke ditu i sanango na rawa na bibu ke nga baka lewu ke baka mon driba ra mai viti ngi o la ko mai se dam beka no rai mama una ova sam taka chiko na
may Australia mandai. Oh, si Bernila ko Australia. Ayo, baka samta ka chiko nilele mo non tanyo la ko Australia rakaya. Ni raw servir na bito sa ki Australia menala ko Amerika. I okla Australia sambo chiko pinakasaranga non to public transportation na train na bus na. Ebe bendindi bali chiko na situation may Australia. Batakya na ike na bebe na kata kisara. Yang nandun sarna advantage level kaya baka sarang niyon reba. Dan batani nandun to transportation, public transportation, siya nga sarni beba ka nandun to may Australia. Nakamatang onda rongatay? Dina todo ko ay. Duin tamani duin lebu iyo ngai lebu talanga na daka na rawa sarna bo sa ubaka sama taka toko mama nongurung odan muni waka madala taka tiko ni sono wuli roni rabaka dora mai it makes them more marketable na rawa na no daka ke baka me o sambo driver raw toka mai Dan kena buki unai o waksam taka chiko na market taki ni caregivers kaya yung manda siya kalilay sarang nunggu business compared to the big guns out there, the big businesses. Kalilay sar, so minjililay sar compared to the market ko sa tumbay mi nungo. Yo, doon ka o tali viyaw ni ubaka samutaka na non rasa kilatu na turang maraman leni nungo Amerika na bingkaray ni kaivite. Fijian caregivers are the best. Every now and then we hear them talk about that. And kaya mo nga waksam tak nangun na makasara ni sendola ko mo irna chinanda. Ando me daka tu me buket yan na so ni dur ni buli bat kena be so. So this is like 30 years ago, 40 years ago ko sar me daka betu na tamata irna chinanda. Nambun dambeka ko me daka tu sampai bahkan data ketura may bakota tunto na yalo KVT and Vingaravi and Bonongo, especially Northern California. So oir na tamata rachi mo ni rabangara kegi was rabangarachi na kegi was KVT bitni rongoda na Vingaravi ni KVT osili. Kung ano yan, kaya mamisa nangunango, sa akin, sa lelebu Ang lelebu, sa lebu talaga na matanggal yung mate sa ratu merang garabi. Kaya ako, baka bimbitig chicken na buli ka na matanggal yung mate ratu. Mate mantangan talaga kumantangan dali buli, kumantangan na basic first aid, CPR and first aid, so nakalalay na rin itakab to online na ALS Society, they have classes all the time, online classes. Or to Alzheimer's, dementia and Alzheimer's, they have, a big organization out there for viva dito, we're na matabubales caregivers on the different types of dementia. But kena buli kwa satu mendarani dil taka kena na we matego. Sa chiko mandaya dua, sanga chiko tal na we ni mate. Na weni mati ko la ko patna we mati ke ko satu benta sange buli talanga yani na weni mati la ko patango okay ngo ko sa bola chini la ka man na hospice cases satu ko ni mai ko sa bola chini la nga sa bola sa tongo satu ko mo buni sa na be bitanga ko na sige se bitana bula sa na kerka sa kalake sa ko sarngame ana comfort kit the comfort pack, the comfort meds ya sa na me soli kenda sakela bina kachike so weekend sangara mena vita bata na hospice kenda sakela sartu nganan duin ni wani matea bata ke na kaya daka boko mona sama ke no nagase so livi ko ngo kabina katimer to bina katorto ko me ko saranga ni masa me kuni wangori educated kenda sakela ya sadak saranga to so da kitali ve rona ya ua se ve bana ya ua kenda sadak kenda koya ko bimbi chicken na nanduin ni nantabaka rawe nambimbi nantabaka rote kikenda nindala ko mebiti vita tungana la mate ndakila ngor mate takase ngor mate ni utos mate ni suka buninra sabe ko asar tangana kana bi matala leke ave leo mandaka ka oge mi buli deke o na rete mebiti na sangase salak sarabos tungana sarabos sel on satu di sangor saloi ngor mate ni aloi se
sondo lasar tu kono ngor do war kau ya minta lang biki ya santa ke meri da se gen do china na mate go chico na rana Dina. Como na Parkinson's maybe dia na ngor sa nin tu bangori atur bangori men bili chisa wala kan tasong ke dia kita sa ke bari itu yan da sinikala na minta wali kinalanga ay Batu nga, nakita vital lotik tu mina manda. Nanda lago may viti, iyo. So weekend da sa binaksaro, ngunong ko sararama lagi saro bici. Salim na ka sarakila Iyo, yung mata na, just talking from my experience, na nunggu ato biki. Tagay chiko, namatay sa kalani nunggu kisi. Ngala ko pati sa kalani, Parkinson, mati kira Alzheimer's. Kisi bimbiro ruwa. Iya. Rano go itaka ni Rosilibio na vitadini Rosilibio na takak go ngeli taka na takak go. Una. Rano buntu membulan na bisi ko sinikela sa tap sa ya de chico Ane tu na me awer mo na guys na talibon ya na baka nang go. Na cellphone yo. Yo, sa wala ka pa off. Yo off na yo bangara na library. Kala mo na internet mo na library. Gari. Iya. Alang sa kana library mabili ko tu sa naka na malatang na bi matanggali mati konda mingarauchi. Pangana o 100 tak chiki na menda bi buke Iya. Dami buke ta ka ba okay. Wait, okay, mantangay. Dami buke ta ka ba okay. Baleta nindo na kali mo ni kim sala ko itu mendali bangara na clients Alang chuna bi market Sangir mendua. Ten mo ko yo na tamang go to ko chuna mati ngongongo. Sana mati sanggar mata bandua. Oya saba yo chikan yo okay. Sa lang search ko na vital mo. Kenda sa market tak search kan yer nang bir chimia. Rekla chimia my Fijians are the best caregivers. Iyo. Okay, to kila chika di salungo, do tal naka O sa laksan ko makasama. Wali available chiko para nungu squad Nomu tombu. Iyo, nungu tombu. Then who is the best person for this job? Kila? Ocha, mati mantangan ika nakasendarongo na kay tugo ni Maye. Kitungan ra banggonggong malatatanong ko ta ko ang gonggong. Sinra na ng biuton dua, ang daw buki lutu. Balatin tabi ko chika na Parkinson mata. Kembal kale o sakla. Bata na kanalebu. Kanalebu, kanambi, kanambalabu. Sana ba madal ta morto. Ocha menda sangay baksam ta ko who is the best person to go and do this job. Dona katalita ki metiko eso na nonda caregivers ora sa buta binakatu do nga na puno ko rin limbi ko kina kila ko na rin besu ko na nada go na klein go bitikin dona you want to put your best caregivers out there and we all want to be best caregivers because we all want to work kita binakata kita kata Dina. Iyo kaya ka na sinyo na pawele ta chiko Yesa no ko nga ay kusana wawato kay. Wala to ko sulit ko na takataka kilachi ko nakala ko chiko mesan dua. Nangangandre ti ko may. Iyo. Mama. Mata nakamo nakawa. Ko mo na andur vitan lo chikino go mesona ko nangona ni wawa chiko ya. Mesona ka me ka chiko Dina. Iyo. Tarwa sala. O wakasama taksar mama ni kongori na kisi vangori me okay kisana wawa tok mentanga baleta na takatango ese o iko bakatiki kon na tuki ni bisinisi o kilatiko iko sento mentanga bibo sektak na takataka kenda to kilatiko kento o kongo ese berni tiko binaga no na kilaka me venga ni tike na ngangandre la komingo kento to kilatiko ya iyo nakaingendo bakalolo makina ni o tiangendo lila kutiko ni talno andarongo da bakalibu ni talno ni ngendo batungo kaya na tak ngai la kuma ko sa sulitinga berto na wekana se ko sa sulitinga bir no no bikilai e vati ko so na nguna ni dakadaka iyo tu senga ni kilatiko senga e solitiko na dakadaka mbaleto ni okoya enga nitiko na dakadaka ya anto na kame bina kata chiko na menda marengeta chiko menda buke chiko na kento irongorongo akan di rongo-rongo o irma sa la ko to manamay sarme dakadaka sarlesiani lebu sarme lenga Erndala ko ini mana sana pun er tu pun mai ngono mantangan ko ya wa tinanggo ando to na makegi marami biti ngo na rana o asinati esa marama binakadino ko ngone ya di wangkang karati ko sa bangkarangan na Fijian caregivers pacu ka na kanila ko lapo ken bal pale yo nangono mono ko tinikin tua o ko yo ko tayani metuto bata sara na perstand sa to kina o ko ya sa takataka wachikya Dina
Orang ni biti sana turang ni biti anda kata kerja. Ya, ibu ke kena balik, ibu ke panau kini bisnis. Nanon ramai kita tak kau ira na clients na company ke biti. What ke nanon garabi binaka client ya nanon garabi binaka. Ruru saranga. Win-win, Win-win situation. Mama o kutikia darulis tale manda kina nonda wulida manda na nonda daka. Iyo, ndina ni tiko na wakana specialties, wakana ALS na dementia na kabaya. Ndageli wulida menda kila menda garavira wakadaba. Iyo, dua manda ngana ka au kila ni rauni to na bebu ke taka waka lebu, to we kenda to na sami tiko raungo. Ia na the basic sarangana, basic. Senga nga ni first aid sa na CPR au wasi tiko ningo mama na o wakasama takalius tali na nungu senge mitiko bu na daka va caregiving na wasi tiko na mother sauti na nungu mateni kisi tolunga na bula kia sangela ko talmendo tal na daka talmengo yo go u wasi tiko ningo endu senga sartunga ni dona bonu me bulikina maina except for that one na nungu mateni kisi koya wakasama takni o kaya sa andavu tunga bikim na sangarabo tina quadriplegic o nisa na kilati na ka kirovital no taka tiko ningo na kakedi ko na dakababuai o tia na nungu sabi enroll lebi mai na daka yambale ta nimbu ningo nindo bosa kay African American kenda sa kilake dito nungu sunra na bosa tunga. O tia o sangay nungu bi enroll lebi mai na daka ali o liturta lindo tal na daka sangirte kia ni veao. Mama sangirte nga ningo sa tukun o sa ba yo tunga yani. O sa ka tunga ni roni u daka na daka ngo. Tia nangono sa lako kini vale. O sangay le reda kia bundo tamani ndomo mbula lebu sangay da vio tale kia baleta ni o kono marama ya. Stroke davo tu ndona sana roni sebi buki ndona sana sa senga saranga oi como ngai viso taki koya indela ni mode ba so she's practically bedridden davo tu go endo esen berba kan ni viso taki ndona diaper se kila me nakabaya mo viso taka na city mandanga mo viso taka men davo tiko nga koya oi como ngai sanga mo viso taka mo sama ki ko indela ni mode balata na quadriplegic endo tani toka pakelela Konga ya mama na tamani ndoma mbula lebu yo o sange wakasam taka that's just basic stuff mo viso taka na diaper mo viso taka na city ndela ni mode ni ndabo tonga koya ya na ka da baka vinu ka baka lebu ngongo ni sa tu lebu na bono ni buli karani to sami buli da kina kero wasi tika ni na mother sawati ni ndona turanga ni viti sa tiko talngango mai i Santa Rosa, ni Cleo ni langi, ve mata o lako tiko no vuli o koe sa pakaidora sartinga na academy, ko ki latalanga mama ni leunaka na vuli bango, you can do online. You don't have to go, mo le attend classes in person, You don't have to go in person, Kila baka na numu mamadal takatongori na Google, numu mamadal takachiko tomande una na nonra, it's, it's continuous, it's evolving, Every day something different. Batalanga na medicine, na vandindike. Nabi matanggali dementia, nabi matanggali Alzheimer's, nabi matanggali stroke, nabi matanggali Parkinson. Ebi tatal tu na branches, Sangela kapati kana weni mate, na kabaya una. Pongona Sangela ko chik mana mena kena buli nangonongo sale bu mena kena buli menda identify taka menda ningon antara identify taka kina na visa we ava chiko we indua tobi ko chiko na matengo ena rawsar ni ko buki ko ekina paleta ni ko sakila chiko na mate dava chiko wa ena vango ko ena sonongona nangona le kala kina mate ni singa ko sundown Sanwa kai tega buya vala mo ko ni sakala sambuchi ko sali. Ochi tak mena vasige lebu. Ya mo sana kilaki no nakama. Iyo kendo aggressive ko ya na kai kembal malengono binang nan ruli basili mino mataglilay. Ise malumuto na bulan. Ya malumuto na bulan ro sera di basili mi na kaked baya. Monrowana ka tunang una sana tega bu on me kino ko ay talaga masa on talaga no ko. On talaga no ko. Ya mo na ka bikin nanonda bakasangara sana ka Akila ka and that's why we are here. Kaya bukan ni biataro, ni rani message maybe una, seni message maybe au mendara ni vital nota kasi
nataba ningan reba, nataba kero di bebu kenikin, as in resources, Venaka that's mama. available. Ovia kuti ki andar listali na nondoroa vital no takatiko, kila ndo mandanga na kali bungo ninda singila kan mendali daka na kendere rai, Right, yeah. kendere rai na nondi sulu beleta ni kenda tona na numu tumbeka na caregiving iko living rabi tunga i vale o tunga i vale o tunga bat ki ko embada tu se sangasi tu bio o mama kirkero ni vama dala manda mai na tikino ya beleta ni ndu tu na kisi so ela ko mai na matabu vale like they just don't care wakando na matabu vale o living rabi kina or tunga onge sa mata bio mo tur mai na beleti na beleti o mbite ani onge mbite kina whether it's a cookie or whatever o na mbite ani ndo na sasa na sasa onge mbite kina cookies na tikini mileni se dabe bia kani okoe sange tukuno koe oh no we're not like that you just bring the napkin ki kiao sange torarau kina ni ndui tu ia ndo tal na matapu pale na kake de i como na vakaruta kani na veleti na ngone mbiki na veleti na idula na isele na kake de ba me tu bani bakabenaka ni mber ninge ombiti mbumbu ya ni merendambe me kana so na ndui ya rani va madal manda kina mama kerkere Okay. Evango, ndui mandanga na kini bula, near na clients. Chika sana ko baka ko bata sa magalta siguro. People who don't care how you present it. And then there are people who are just very particular. So mandanga, na rongo mandanga ninto monda. iyo Baka rase baka iyo kami kala ko poto kami nomol sarto ngabi kami ando ko poto ngana num to sembito kami nando mo so rabi na kata na soft so oyo mo nga sando na yo sando matuto ngabi na mo ba matal to na kami stress ta kay iya o express ta na matangu na domongu na lingangu iya baka mo aggressive to mai baka mera kawir dikit baka aggressive alilay buno ya sabi so talkina tama malumuta ka din na domomu umasa pa malua iya bami birdan din di bara kala ko sa to na kabay pero binakatira na rongo ni domon da me malumani so nung ni dat kala ni din di bara dabo sa di lagi sangay baka mera dugo talmay stop shouting banchi ka na bingarabi na caregiving senga walengan ni medical senga walengan ni loko ni baka monasi molako ni balimbulun do singa na numutak na kasaranga ya banas kem ko nasi me biti se nasi ndano panua numutak na ko na lako ngayon na takabro mi te banas so lako bali chikorto mi balikur to na basanggar mereka kana orto na dilibutak me ban client ban patient chikorto na sasama ki iyo chikorto na me sasama ki ya saranga no jaber na tui takata balibula kono kay bimbi chikin na caregiving Nyo ko baka mo bebe torke sartong nga baka lelay na be balalimike light housekeeping cooking namu nanumi sulu chiko ko eso para ndarani pa scrubs yan nandarani na scrub kena na isulu ni daka ge kai binaki na mama ni sa so binaka tu rara no muliboli na scrubs Oyo, nando na puno binang ko nino ko boli scrub baka sando na mo sa klaki na puno mo boli kino no scrub. Na scrub sabi be di chicken na almost $20 plus tax. Do na top, do na $20 na bottom Yo, do na kataling ko biyo na do la ko na Goodwill. Yeah, na Goodwill. Hindi na. Do na nung scrub na ngori sa rekabo toka. Se binak sartunga tu binak tunga iso tel to na design. Bebe tulungan ng dollar dia sa nubul ka diwa. Kaya kay sale ta ko Goodwill ni sale ta lo Goodwill Super Tuesday sa mga kabaya. To subutal balile na kanisaw. Hindi na. So na puno ba tu ko Amerika na thrift store na. Kakiti ko binaka to ran kunay kaya kaya if you are on a budget Pamana naman the presentation. Matemi ka kondor tukun chika una nakaka ko sin nakaka baka mo lay nasi balibula. Mo lang nga nuli nakabanga na namuta ka pa nasi o les talmay. Go waka mo luvenra. Ningo narararawaki na mo na comfort takira. Nango na mera kanakina mo na sonango ni ko na baka nira. Maleta nira sindro nira chilom binakanakenra. Mo na kila na consistency ni kakana Patuko na may balimbula. Niluso ko may balimbula. Sando lang pa tayo na non-recaplan. Tabilasar mo na wili ka pa pinaka na keplen. So lital nga may na keplen na non-raway ni matitudok. Tawala mo wili ka. Kaya sa mo nung kasara-rosar na cellphone wili ka. Ngo na kanita ko. Kaya ko na matingo. Ngo na may matisulimay. Kanita pa na may matigo.
Bate sono mo na nirlak me pang konan na sinir mi besi berarti kun. Is he taking it already? Ki kumo kelasar ya nawa ni mate ko babu na nondo susua. Lak ten mi tum Iyo. Ik san kelasar ingor ko na mata wani mate go. Mas aja tidu chico, sa sila chico ko na mena lora sa pem. Iyo, sa sila chico na mo na do talaga na kaya na recording Kaya bimbi chico na dakat mo, na dakat ko biba kani, biba silimi. Oli banda mo rir no ndabandamo. Ko makay so sandali closer, sandali rengudir na endrer. Rento saba mo di bir nandono bongi. Ba chico na dakat ko. Like housekeeping, cooking, nanumi sulu-sulu. So very high-end clients, kila. Levo na high end era senga ni do bina kata me kila ini o kendo non rakegi ba non rakegi ba rando bebe ngone la to beka sera sini bina kata me kila yer sangara bici do ka ni ndala ko bango le lunch rando ka can you just iko tanga mo boy suliani oi sulu me bebe na ngone ando bimbi na no mula ka ni kina mo sana torra chiko na sana lako chana no mu na agency man, this is from agency perspective yung gua talaga bir na private caregivers linda sala ko ni ba gono vale ik san assess tak na balungo sana kilasar tok nga rapuno ito ka kinoira ocha sana nge huli na matero chikubira na likes and dislikes na karon do binakata at what time iko sa geta ka ko so na kambipian na nday sulu era kem karan do way sulu bina kanirle lunch so rondo lago tunga besi nga lunch ke dinai kai kem balam ko mosana nakataki ko bule to sana no isulu ko iko kilana benga ni to ka bana watekina won rona lago chikina wateki ir nona itoka ni kem ni na le sota watechiko me viro bina chiko upako satu kuno una goodwill nga sarawatan na isulu ba na bangana iya dina papa kake dika tungai goodwill if you're on a budget kaya kailan mo chiko na musilini bili niyo chiko mabinaka sa kanya so talaga na stoli le berpunga rabin katsar to kanong business dina todo ko binaka mama o pakasama ta kanu mo bakamadala ta timingo ri o kenda na bakai ko sana turna mai na housekeeping na kango bakaso ngono sana liba katal na luben right endo na ka au bulida talnga bakalevo kono no manimbimbi mendorbital notaka o yana nondra menda tarungir ni desengi lakwani menda tarungir what would you like me to call you to address you or address your mom address your mom balet ni okende to oyondo wa madalo nga bango mama and in my culture where I come from o ira keda nga ira sama tuar sangase we either call them mom or auntie or grandma o kenda vati au nau da nanonda kadivira na matua nanonda rokovira au sangendo tarongira ngone da baleta ni so mandanga au sando kadivira na mame niule me vengarabi rangendo la kana luvenra ira sangani tali takaya koe ana kai bimbi kina menda na kilarau I liu, menda tarongira, how would they like us to address their mom or address them? Me rau ni matata tu kina ya, ni ber ni tongeli toso ya nonda tu bingarabi. Iya, hindi saranga una ya. Dono kan bimbingori nanonda address take, how they want to be addressed. Mambimbi nangonongo sali besar na kila na Bibi saw na nando buru-buru, lebu sarabina kata meri address taki as she or he or la. So we have to honor that. They are not the preference. Kaya dala ko yani as ndaw ni vingaray. Dala ko sarga ni mentali taka po nananda taka. Dana sinren le impose taka nananda beliefs, nananda religion, nananda culture, nakakiti ba yabi, right? So kasi sinren yung rin likagin na uwira, ni uwira sinumunao. Yo kaya that's respectful Menda yo ira. Rin sini talita ka chiko ko baka sa too much me ay unay. They don't like that. So just ask politely how do you want to be addressed. So naman the political preferences. Yes. Kala sandara lako ni sa kila kung Republican no ya o Democratic iyo sandara na tortak man nga sayo yo tunga iyo baka ngandali mo Ondo batakin na si Senga do batakin na si Senga iyo batakin na lako chicken ni da tor chicken ni na sa ni kan dala kan mendali bingkaray
Dina. Totoka wako ati waka mbula tuka ani viki mdona sema tuka mai nika mbula binaka kero sawa se tuka ani ke waka soer na veli vuli ani na bukuni dhaka basic sengi tika una dhaka koya roni ndo talmbeka na singa turoni ana game vital no tu ke nike io kero tomani tuka na ni ro vital no sa roni voto kango vita na miniti mena mai dhava tal na vital no na mai na vilonga new na kavini kua ni reda tiko mengore kero mai beto mari tuka ani ke mamaka be si vose langi and kena sanga itunga menda buke baka bimbini sa lebu tiko na toke lebu na kai viti sa raya tiko mai na ve madhawa ave tiko mai ke na ve madhawa ka sa mai tomani tiko na ve ngarabi tage kila ke de tu ave mai merika gona vanua and mai tau ya buke de kina na longa niungo na tamba ni venga ravi se na caregiving ko ngone ai sambi bikina menda na kilati ko na dava endondonu menda na dakaba waka bin benaka tiko be mama and nona mai be wasi tiko na be ka kiro me wasi tiko yando na kambimbi na kende re rai na nonde sulu mama utalitaka bakalibu na ka ko wasi mai na mada sauti ko na o klanto rasa ngi vital no taka na program y ndo ro vital no taka tingani semberindor me vital no na bilonga niu na kena kotina e toku kunilinga anda e sobira resanga ni bina kato ya wakam bimbi ke wakai so sa giba na kulini ngon ratalnga e sa mama re na ngone sa kila sarangasi tu kina santa lakuan mendeli bingarabi very thin koya bimbi kina menda na dongaro na toku kunilinga anda na nonda nondi kochi na nondi sulu me presentable me mangosa tu ani na kendiri rai anda satu bakarau mendalakan in the living karabi dona ka kan dinungguru sorry to cut you off no not at all ben katola ka mo se ani misala pen donan don business melere dan dona client ko na kasar ngale market te chingo na kegiba dina to doko Tarndo tarmeso. Will your caregiver be here on time? Iyo. Can they be here at 6 a.m.? O usariyo. If they will be here at 6 a.m. Na time na so nakalala ni rendo sampai pala very particular. Iya. Kuana roni ta kabang gongo. Taka chiko kenda sale market taka searching na caregiver. Kuana sang ni bera. O kuana kuana ni basanga, kuana ni sasama ke balai, kuana ni kabana no laundry. O kuana na kabang bigo. Asli bera. Pero sa chik sa ngai bera baka tukun chik ana non expectation sa tok sa ngai ya. O cha me gela ko ni ta me caregiver. Matin siga ga bera. Terus sing sempat impertal. O tiange lakan gelindambi tu gai sini be wasanga Iya. Do na makasama ya o sengo o lag meke mo mi vinkarabinga. Iya. O sini me wasanga o senga ni mai sasama ki se dava so la kabaya. Sa buli ta sarang asa na kalalay nang muna lakalang go na nakake de sini toto bata ke na manda kilaka sin toto bata ke na manda experience and that's okay. But if you are willing to learn and you are willing to share and these things need to be told. Kala menda vita no ta bata ke na caregiver right. Kera pambimbi. O iko mo na kunibera. Iko na ka mata ni ko sa ano to na 5. Lady di bakin tononggo na tamago. Mele teka po na bito. Usaga di bakin ko may nagimo ono kala ko sampai me vale ale teko le drop teko mata me kuni baro sanga di le stale vale mo le ko cirna nunggu nganubuli. Nam bimbi ni ngona. Wakenda may bichi sanda klaket tu na Fiji time. Dona kambimbi ana ngona. Dona kambimbi nanguna, dona kambimbi menta may engage pati kirnangase. It's cultural for us, time. Nambera pa kami normal tu. Siya nakenda na biwarak. Era to na yado mayor to ya to nangirini mela. Vaya on the culture. Dina. O kenda da sinrani vosa, menta vosa tu yani birnangase weekenda. Enda na warak. So nakabaya, mindu chiko na background dalak mikinimiti. Eso se kuku sartu nga biraya. Nirla ko yan iba na puno ni taka early window kay sartu nga baya. Yo buno nga ni binakata na vital no. Managa si binakata na vital no. Uy ko sa nagiliyas no to kaya. Nalutaka. Tongo na so nakabaya men de vital no taka. Na training etu, na vivu etu, na nakake etu endara ni vivu kitaka na bonongo
Kaya baka matang sikla na pipuna ka na po sa babalangi. Wasaya to miki iko na pinakatanga na may takataka. Po sa babalangi sa daw. Ayo do kaya. O irman na kana kime ako matilili usar na nanda po sa babalangi may bekian tani tuki eh. Tara, yung ira. Kata sa mura kayo biar babalangi ira talia may meko half may. Yung tabi talo na ronda toro na sa tabi nakata na ira toro na talia na sa tabi nakata. May buat talia na nanda energy ni na lang may menta makaruti kikenda. Ninda na rani may lakava na wika endangan rewa menda rauki na ninda may lakalaka na bunongo na rani may sautuki na nundambul ni patu balik ke patike may biti. Winaka wakalevu. En wakamadala talanga ia sa mai dawa toka kina na niro vital noa na kawini kua na nondai wasininga na ni maina be longa niu wakawini vinaka tiko be mama ko be si wase langi na nona lomo soli ka rauni mo vital no taki tiko kina na ulu tanga bimbi roni kango na ulu tanga bimbi dondo na nonda ngole mai na bonoli bongo Amerika ko bambo tendo se amatali tunga mai Australia New Zealand so talanga na kai roni dona libulida tali tunga ikeri roni dona le bakanga taka tali tunga ikeri me kana londa nangaunai ya whether you work as a caregiver se ola ko ndona tambana tali venga ravidava na kai bimbi kino ya na ngaunai na nonda ndoka na non rangauna o ira ka ke robi sureti tugani kina ke baka tiko so na nomuni baka sama so beka na baka tataro ka rauni mai vital no te tiko na nonde wasiningo na batongo na bia kabini baka rombuka mai na velonga niu be toko ni tiko kina na Connect Fiji Care ni vola mai ni baka ta mai na nomuni baka tataro kina radio mbulando bata se be marama ko besi vose langi and a messenger se ratalngani ni mbiuta mai bia una buninda koa tiko talangayani and a messenger vinaka bakalevo mama do tale na kauni vea wasia ni berni ndor mai bia baka mode take na kavini koa Tenga una wavi vinaka vikimdo na radio mbulando bata na ngono vinaka ngo na program vinaka ngo ba ni vinaka kedi chikeni be na baro rongo chikumai na toro chikunga ya na kene na kindina nga ni vital nongo na be barara mtaki na be bakungechi men toro to seva ke na manda kilaka nero ni totoka kisara ke na manda bengarai Mugena kai totoka kina na ndakalunga tabakalibu tiko kina na ngole mai kanda mai tau yabu e na bono libu ngo Amerika ni levu na kai wakambimbi tiko i California ni waso tiao na bono libu ngo California ni levu na kai senga ninda na rawata se na ndau baka drendre taki tu mai na be se Amerika tale so e baka rau taki i California koea ni sa na numa tiko muni ngole me Amerika ni ngole me California sa tungo na ka ni be buke ka rau ni na mai buke kina me mai tau yabu taki tiko nambula e na vano libu ngo Amerika ni mernu ni ngai toso ya ni ngole mai sa tiko ngo marama kovesi e na Connect Fiji Care ka wakatanga kina venika Leoni Langi tiko talangana nona Academy ka wakatabuli di tiko kina na veka ke sara e ndondonu mo kila bera ni ngai ngole ni kina mona laki really new and along a new va caregiving ka mai vital no te tiki ngo vinaka bakalevo mama wakanuni binaka ni na duan madha vinaka dona boni madha vinaka na boni madha ngo turu rao yung chikura wiki ni sandren remai nadaka bakit donu ina the agency lili bertu satu yang tako nama sa rumai nama agency ni bukia Ni borro tigongo kena programu warotaki maina vei longa niu kena Connect Fiji Care. Ena vengaravi nei Mama Kaubesi and a radio mbulando mata San Francisco. Ne kauti kanda batamai. Samai votungo e tini ka walu na miniti me ono na ka loko. Totolo saratiko na toso ni linga ni ka loko i endo vango nea. Totolo na toso ni linga ni ka loko ni totoka tu na toso. Se vadava. Radio Mbulando vata votungo e tini ka walu na miniti me ono na ka loko waka mbula tiko yani se venga na longa niu. Ni vili niu tiko kina na kavini waka rombuka dendai. Sama ngoletan isa nunggu senika
ena muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabiyo ka na coleslaw surua chutney gela ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o wale sarang ali to miku mena no mota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito li dili batakan na kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kanalay waka suburi ani nanong yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga nilenga. Doon na senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabatu wakatabi ya? Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga ibagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leofomo. Text mai kina vasay wawalu, walu-wandua, tolu-tolu walu-lima, na kenay tuku-tuku mataylalay. Ana radio mbulando vata samai votongo e ono na miniti me ono na kaloko e kavitiko ni wakarambu kandendai katinika walu ni singa le vutiko ni wakarawai vikim do me nonda wakanuni bina katiko ani na singa dhoko naki na vuku ni wakarau ken singa ni wakadhengu ni mataka au ni taka ni mbulambulu bina katiko ni taka talangani rongo bina katiko ani na mbeo liba ni radio mbulando vata se vinga na vanua ni sema tiko mikina kere tinga ke ni singa sema mai wakandua ninge waseto ngayani na nonda vata ngondo ngana like ndo na share ke rau talanga ni ninge subscribe kina ni to YouTube channel do makasar wakalevu Wekem ni na dhalata na ni robetal no ke mama kaubesi e na buku ni nonda porokaramu mai na velonga niu au seret kem ni ninge sema yani se ninge subscribe tiko yani ke na ni to YouTube channel and do beauty kani kena na porokaramu kede sara do mai rongo di tiko yani na nondi wasi ni ngona vata e na veka vini moni tiki na wakarambu ka mai na tolu ke na vitu na kaloko sere kataravango na via wakambula tiko yani kena wekem ni kede sara na sema tiko mai na vivunua ni vengaraviso na longa niu keve sara o ni vili niu tiko kina ana kavi vinaka ni wakarombuka ndendai ni mbula vinaka wakambula tika ni vipita tokei wakanu ni vinaka tiko ndo se tiko mbeka me yuta au ni taka ni leitosa vinaka na kena ngaravi na songo ma yuta wakata na kena vi Melts wakanu ni vinaka tika ni Melts no mundo babaro tiko kina lako i LA wakata na kena vi Simeli Mbola mbula
vinaka rombulan na vitukani senga talangani ngula da vitikina e tuate torodha ke kimdo ke desarna vake lesi na kandavu stoa ke wakani via ngunti mandrai ni mataka ni lakoani ni lakiro ke na kandavu stoa boli takitokina na mandrai mai ve JJ's Food Shack wakambula talitingani ve Anandelai ndombula vinaka mai Sacramento ni taka ni ndombula vinaka tiko wakatalanga kina ve kimdo ke desara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tavua au ni taka ni ndombula vinaka tiko mbula vinaka Solomon ni turanga mai muri rakai lalanga vesi ndombula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatalanga kina wana nongo favorite turanga nei tatalanga ndua bir nongo favorites Bilson Tuai wakanuni vinaka tiko ani nei ta sandendeko ni ali mai wakatalanga kina ve marama nei ta mbula vinaka tuvili ve ramburau wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Santa Rosa senga talanga ni ngula da vitikino Elizabeth wakana nimbula vinaka wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mbula vinaka nei la chileta da veta peli nei tuku vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo ke sarna vuvale na nei tuku mai mata dau senga talanga ni ngula da vitikino Joshua Torda Joe wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Sacramento vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatalanga kina ve tukai Benji au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko senga talanga ndo ngula da vitikino mai Mentika mai Antioch ke kimdo ke mai Tracy wakambimbi tiko ve John Tavitin rombula vinaka wakambula talitingani ve Bill Jr. Kuilamu vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka Beta wono kula wakanuni vinaka talitungayani se vengana vono ni sema tiko mai kina na kavini kua wakambula talitunga ve Nick Leoni lange wakanuni vinaka na buku ni venga rabio ni wakaidora tiko ve kimni na via buli the tiko na dhaka ni caregiving na matangali kongorin tuka na kena faito kena faiwa ni ve tartara ni ke Nick Leoni lange tiko talanga na messenger na buku ni buli ka wakaidora tiko koe na ve madhawa wakambula talitunga ni ve madha saukawa dholata. Mbula vinaka sista sana nama kitukani na onda mai sota wakambula talitungani vitukana tamai mbuna ni mbula vinaka Emily wakawale vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve iri dhangi ni dholo ni mbula vinaka wakambula talitungani ve tia lewa tonga vinaka na sema tiko mai na kavini kua tia Bill Jr. Kuilamu vinaka na sema tiko mai wakatala kina ve Lazarus toke langi do talanganu favorite na tango wakambula talitungani ve Timothy Sauleka ni mbula vinaka Feni mbiu mai wai vinaka ni sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve Mia Sharks ndo mbula vinaka mai San Jose au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko wakatala kina ve Lemeki Senimbali ndo mbula vinaka Falena mbula vinaka Fina Ngobu wakanuni vinaka tukani mai bingor tabua au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko loloma ni vineki momo wakatala kina ve Kelera na Sovi ndo mbula talanga mai San Jose Ananda Muni vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve Anambatamba mbula J Habib vinaka na sema tiko mai na kavini kua Nia Tamba Kaudhoro ndo mbula vinaka Sera Tui Vasu na Vitini ndo mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatala kina ve Marama Tau Aliti Tuinraki wakanuni vinaka tiko ani ve Kimoni and who are we? Yambaki Osborne vinaka na sema tiko mai na kavini kua unitaka ni ndo mbula vinaka tiko senga tala ningula da vitikino sista Suliana na Novu Ului ndo mbula wakanuni vinaka tiko ani ve Kimdo mai San Jose na kavini kua kauna ve wakambula talitunga kina ve Marama na ita na itau ke ni City Level San Francisco di Lady D ni mbula vinaka Diri tu batake
na dhabu I kalawa kei Mrs. Titilea na itini. Vei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena vei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Vei waka ungeti ka dau vei la beti. Rangode na vei akabi ni tusiti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti vei kemando I viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti vei kemando I California ana vei singa moniti. Ana vei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Dendren beka na wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rangode na vi mamanione na kabini buku lulu bei kemando I California. We mamani dua na singilewu ni lotu lewu we kemando I viti. And a Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. O wawili kay sotale na itukutuku o le mga sangara. Kabaga tarungi reso. Kung manitaw rasara endua na labe-labe nindua na baga hindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibugan dinendina eso. Me toko na nanondoto italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of bukalulu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bulando Wata San Francisco. Mikauti kanda watamay. Senga dina ni karaw-rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reobata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nondo to stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulando Wata me kauti kenda wata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Além de navegar mondaru mai sotabata awasenga ni tanra Nayato mendua na buana Tumua sireki mai Sengande meruana madawa Maitabuki na utoku Inaitobo ninondaru daulasa Ena soda ngauna Ikondau mai au gai
usere minonggutan rezekimu ibakanan bumi deitiko alongu isalewani senga ditabuki minomuna kalongata ulambalabu morawata ngobuli minomuna kalongata ulambalabu morawata ngobuli minomuna kalongata ulambalabu morawata ngobuli. Toka nei tavi se roia mai ve Steve Hitley ve wakamaru tekitiko ani ane kavi ni wakarombuka and then dai ne katini ka walu ni singa ni wula kosita wakanunu bina katiko ani wakambula tali tungani ve kimni ne singa sema bo tiko mai ve kimni oni ngeli rongo tiko bakana non dai wasi ningo no watongo na ngono ni ngeli rongo kina vinaka na sema tiko mai kere tunga kera ni ngai wasi atonga ani na non do watongo na radio Bulando Vata kera telngani ni sikovayani na YouTube channel Radio Bulando Vata YouTube Ndau mbiu tiko ni kina na we porokaramu ke sara ndo mai rongothi tiko ani na nonde wasininga na vata na we kavini moni tikina wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko ena nei tungauna California. Au tuku ni tingo baleta ni wanoli mandangango Amerika ndui tu na ngaunai sana wanua ke to weisibi kina na tolu na yaua sana wanua na rua na yaua sana wanua ke to weisibi tiko kina ena ndua na yaua ia tiko wata kethenga ena wanua lewongo Amerika. Tiko na wanongo Amerika au bia kana numi tunga yani ngo endo na ulutanga ke ro sabe tal no sarti ko mekina bakalebu ke tupe do wese tali tunga ni kina bakalebu and no da bata batongo no no ganga roni tiko veira na ndombu tako au sanga ni tuku na tiko ngo veira na ndombu tako en kila korantu erlak nga yani rambasu ka no da vali na no da motokar limbu tako dinanga ni bakan dina takitiko na ngono ngo ni sato so da kitunga na lebu ni butako e ado abu kitiko na vivo no ke desar endo bakitiko tiko kina sanga ni tukuna tikongo na butako ya ia tikonga na butako matanga vaya wekito matanga me vale que to sando ganga roni seranga bakabinaka me dueduri tumba loka sartinga na katumba na nito garachi me songa na garachi loka talitung matanga na katumba ninda dure ni na garachi melenta senga tunikila so na ngona to ngule da batu ni tondo la batu na garachi rau na non raduru mai na butako vakandina dina takitiko ni toso da kitalitunga na wili ni butako ba ya ia na butako tukuna tiko ni ka dondonu menda sana yandre rabi sartikino bakalebu yan butako en taliboni ka bakatel nga kina en non dala ko ani menda boli na kana butako dina non da ID bakatel nga kina na nomu debit cards and credit card na vika va ya sa rau sartinga ni butako da wir non butako ka wakandina takitalitunga e da rongo tiko bakalebu e na rongo e na nonda bese burbura ni toso daki tiko na butako vaoya karato beba kana numi tiko ni kina na tambana ni FBI o yando na kamenda na gangaro ni tiko kina ke wakanda liboli wakanga taka tiko na mukad na numa tiko mo na kela mo na tudake na bono tudake kina me kota lindu era ni reida yani na namba na nomu pin namba i computer do mandanga na kau yani ko na liboli tiko mo wakanga taka na nomu kad o wakanga taka umbi autor tonga ningo banko balata ni levo na kad kila iko na bita ni vango na nomu kade ona bita se so koe binaka sara iko o davango o sangule davatala ke na tuktukuni o iko na ona bita ngani vango na nomu kado tabaranga ni daki sana turna na nomu na information ena kade ya senga ni ndona kena lenga iyo na kair tuktukuni tiko na tambana ni FBI bera mandanga ni computer na nomu kad mo soma na davanga iko soma boli na leva katao benisini se boli na stoa e senga sartunga na kena lenga me kotora na nomu Senga sartunga ni dona lenga motora na terminal, payment terminal. Motora mo yabalata mo reda ni dei tiko e senga ni abavala tiko se baka me kakasuru-suru tu dona yasana balata ke baka vaya ke mbale air na dobuta ko rambita tiko ya ni dake se rasa laki se mata tiko ni kina na nonra misini oira karau ni na tora tiko na nomo debit cards na nomo credit cards na davangai computer kina mo boli kina
Iana kaere tō Beba kana numi tiku mai kina na FBI, menta na gangaro ni tikina. Waka bimbingo na moni madhao, lebu na boli, lebu na nanda tō beto seaki, ka sa waka nuni tiku na radio mbulando wata ni tō na sandu seama tiku mai, tō na wakayanga taka tiku, tō na mure tiku, tō na rauni nandau na numa tiku na veka ke sara ki rondo mai wase tiku yani, e na nanda wata watango, me rauni na bebu ke tiku, e na nanda tatango ma ki tiku na bisinga, na nanda sanga tiku menta na sasamba itu mai na veka so e rauni nei ado wakambibi tiku mantangango na butako, hackers, identity theft, kona kake de vango, e sa senga nindondo me tō kurambu i taka tiku kia wakai ado. Mbole te ana kai sai ado tu e na nonda wura e na ngonongo ai. Siwatonga na ono e na tinika vitu na miniti vinaka na sema tiku mai na kawini kua, mula vinaka nei ta, sa antende koni ali mai, esi tere matalau vinaka na sema tiku mai, e na kawini kua wakatanga kina ve leisa nimbale, Dau mbula vinaka mai no sori, mbula vinaka di, Lady D, vinaka na sema tiku mai na kawini kua, wakatanga kina ve master pete nei tini, dau mbula mai no vato, wakanuni vinaka tiku ani viki mundou, na kawini kua, senga tangla ni ngula davitiki no Simeone Vinavila Kemba. Ni mbula vinaka Simeone ni sema tiku mbeka mai vei, wakambibi tali tungana vina no miongo, ve Koko, nai valuvou, mbula vinaka Koko, thank you for tuning in, wakambula tali tungani ve Mere Saturu, ni mbula vinaka maramatau, wakatanga kina ve mbui salakatia do mbula vinaka wakanuni vinaka tiku yani na waka rau kina lotu ni mataka lotu ni tikina ko matuku bekim do kede sarna matuku bekim do nube siama tiku ani matuku lotu ni tikina ni mataka na waka iduru tiku na nonreto bal ni lotu na CMF mai Santa Rosa tukutunga otura rau ni na tiku na tinikan do na kaloko na mataka dina beka ya mbui kera nge wakantondon teki o mai ke wakaudala wakambula talitungani ve Tuvili ke Tuvili ve rambu-raungo ndo na marama nei ta ve kim do na rede tiku na Tuvili ndo ngena no tiku ni turanga nei ta sianga marama nei ta wakambula tingani ve kim do wakatala kina ve Rakai lalanga vesi ni mbula vinaka Rakai vinaka wakalevu na siama tiku mai na kavini wakarambu kai dendai singa levu tiku mbaka ni wakaruai ve kim do vinaka wakalevu taronga tiku mai marama ni vei o iau mai bulia ono kandavu. Do mbula vinaka. Wakambula talitunga yani ve Meli ki taufa. Ni mbula vinaka. Wakanuni vinaka tungani ve Kimdo. Wakatala kena ve Pita Tokei. Wakanuni vinaka talitunga yani. Sa tunguri ve. Wakambula talitungani ve Teli Tapele. Ni mbula vinaka. Mbula vinaka iondona singa ngai dhawiri talani ve Kimdrona ve tukani mai Pedaluma. Sime mbula vinaka Sime. Wakanuni vinaka talitungani ve Kimdrau. Na kavi vinaka ni wakarambu kaindendai. DJ
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nondo to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu padua.
Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemandawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongoge ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. E lewu tu na vima tangali life insurance e Amerika. Ka lewu talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matutiko si Sen. Raw sara na bunga lewu fo. Katigo talangana ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamani doon nga daw sa mga claim e na lomani rosa nga bulu kabana yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ka tungkol sa text by kinabasi ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nanda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulep ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vata Senga tena ni kara rawa na dhaka vaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau we kenda tona senga tiko ni driver se senga ni vaka motoka kanda u dren na tutu beto seaki erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan kena le waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro tostoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. So
Ia sandi na sara, ke tolo na ngauna me una reidi ke muni sa mai balolo ali tungane wakanananu na tomo i turanga nei tā, se Mikeli, mai veratau na Kambunindele Kande. Mai voto kina goe rua sanga vulu ka ono na miniti me vitu na kaloko. Ena kawi vinaka ni wakarombuka en tendai au ni taka. Ni rango vinaka tuku ani na Bio Liva Liva, ni Radio Mbulando Vata, se vinga na vanua ni se amatiku mai kina. Ena kawi vinaka ni kua singa levu tiko, ni wakarawai viki mdo mai vanua, wakanuni vinaka en singa ni dhokonaki. Tosa vinaka tiko, wakasinga libu taki tiko mbeka ngura na sasalu ni waitui, ia vinaka na kadhi. Nanda wasiningona, wati ni wasiningona ni rongo mai wal ni songo, ene kawi ni kua, vi sureti raramba tiko ngā, ke na the Count Drabe USA Barbecue, ndua tiko na sasanga ni komuni lawango, wakaidhuru tiko ni mataka, wakarawai ni katini kadhiu ni singa, tini na kaloko ni mataka kina ono na kaloko ne kawi, ena wakaidhuru tiko ena Rincon Valley Community Park. 5108 Badger Road, Santa Rosa. Na leo tiko ni veletigo, done bakarau, na lamb chops, na ika, na toa, na sausage, potato salad, vegetable salad, dessert, fruits and drinks. Wasanga bulu nandola, done bakarau ea. Muria talitunga na volleyball, ke na veka taliso, erto sa bakarau takatiko na the Count Drive USA, vesure tiraramba tiko ni ave. Kia mani ke de sara, na taliboni, Veke mnina bia betartarani ke ratou, ena buku ni wakatataro e so, raunio ni betartarani ke sofa, ena talibo ni vitu, saiba vitu, tolu lima dhiwa, walu dhiwa ono wa. Sofa, talibo ni vitu, saiba vitu, ono, ni bosatia vitu, saiba vitu, tolu lima dhiwa, walu dhiwa ono wa. Tukutuku katarawa, ni mataka talinga lewu saratunga na songo, ena wakaidhurituku ni mataka, berni ungu le dhava, ngoge yadhu tunga mai bio ni kua na lotu ni tiki no matuku, ena wakaidhurituku ni mataka talinga, wakarawai ni katin kadhiu ni singa, wakaidhurituku mai na, ena nonrutu wani lotu na CMF teko butiko, ngoa na CMF i Santa Rosa, ena teko butiko ena tini kandua na kaloko, ena mataka. Mai Santa Rosa talinga, ni mataka, ena wakaidhuru talitunga kina na fundraisings ena First United Methodist Church of Santa Rosa fundraising member leta tiko nga na kena na sasanga ni kena wakayaya takitiko na walimbula libu mai suba sena CWM ena wakaidhuru talitunga ni mataka wiki mnina sembera tiko ni bolia na nomini tikite $5 na idhurudhuru $5 na idhurudhuru ena wakaidhuru tiko ena Rua 257 Giffen Avenue Santa Rosa Rua 257 Giffen Avenue, Santa Rosa. Teko butiko na sasanga ni komuni lawango sena charity event ongo ena teko butaki tiko ena ndua na kaloko ne singalebu kina 5 na kaloko ne kabi. Ndua na kaloko ne singalebu kina 5 na kaloko ene kabi. Ena $5 na idhurudhuru sena ai sauni tikite libu talinga na kaira to wakaruta tiko me wakane wakasinga lebu ke na wakarita ki vuki erto sena wakatasusu mbaka erto wakaruta tiko rongo dani erto buli me katalitunga na ngone ma te binaka na $5 ngo ia esenga ni alani na $5 na soli ke wakao ni sa wakongeti me sivia na $5 na nomini soli na vuku ni sasanga ngo me mbaleta na kena wakayaya taki na walimbula libu mai suba na dola tu na kato mbeka ni soli se na vokete se na mbausi se na dhavanga erto wakarota katiko ke wakao ni sa wakongeti me na libu dhaki na nomini soli mai na $5 ni mataka talanga wakarawai na katini kadhiu ni singa na wakaidhuri talitunga mai Santa Rosa goe ne ka ba to sana kila vina katiko to kila ke tiko i na vanua ya ye kim dona senga tiko ni se kila na dua ni basotia tolun dua 52 3151 4th Street Santa Rosa wakaidhuri talitunga kina na Ono Foundation USA Soli wakayaya takitiko na nonra oira ke na ngoni buli na tini ka rua na korni buli mai na Sano Kandabu, ngona Ono Foundation USA, na kena soli ngona wakaidhuru tiko ni mataka teko butiko e na tolu na kaloka ne kavi, kena tukutuku matela live ki mni na buku ni wakatataro, raunio ninge vetartareani, ke ndidhimba mbola mbiu, e na talibo ni wasa iwa walu, vitu 5 tolu, vitu rua tolu, seke anasa korita mana, e na vitu saiba vitu, rua walu, rua saiba tolu vitu.
Tukutuku kataraba me baleta tiko ngana non reto na maru takatiko waka na numa tiko ne ka vitu sanga bulu kalima ni ambaki ni korni buli na Andi the Combao School Vitu Lima Island Night Glamorous Vitu Lima Island Night na waka iduru tiko na waka rawai mayongo na ikaru sanga bulu kaono ni singa ni bulu ako sita waka iduru tiko na Friedman Event Center tiko bu tiko na songo na tolu na kaloka na kaviki na tini na kaloka na mbongi $200 iduru turu o katalitunga kina na waka kavi Island Menu Dinner and Drinks live entertainment, DJ, and so much more. Tukutuku matela lai raun yuninge vetartareani ke mero ni mbola, a te adadavu se o laisane ken rambuka, bituku ani na tikin duongo, and nonda to watawatango na radio mbulando wata. O tiu tinga ni tukutuku, e adoratiku mai na nonda I ronga mai wal ni songo, and e kavi ni kua, Pembalata tiku ngana singa ki te lewu, ai ana wakaiduru tiku na matai ka rua ke ne ka tolu ni singa. Di wulu September, madha rua mai ngo, wakaiduru tiku mai Hawaii, tiku tiku na songo, e nai kawi ni wakarambuka ni matai ni singa, e na buku ni wakaiduru tiku na mbose, wakaimbaki se na annual general meeting, tiku tiku na vitu na kaloko na kawi, mai na Laie Shopping Center, o tia na wakarawai, te kawu na songo na tini na kaloka na mataka ki na wana kaloka na kawi, na wakaidhuri tikina na soli, gaila ki tini tiko na songo na wakarawai, na ono na kaloka na kawi, te kawu tiko kina na banquet da nisi waka kawi, erto sa wakarotakatu, na komiti karto mbito wata tiko, serto dhidi wakatiko na singa ki te lewu, tikiti an $200, e wakaidhuri tiko ya na Honolulu Suite Second Floor Tapa Tower mai na Hawaiian Village Waikiki. Singa tambo ni ka tolu ni singa, o te titiko ni singa ni songo, wakaidhuri tiko na loto dhako bata, loto ni tala, e na rua na kaloko e na kawi ni singa tambo, na ka tolu ni singa, wakaidhuri tiko na Kahuku United Methodist Church. Se mani songo dhawan do lewena tiko, sendo se ngai navu tiko kina, kela ni songo keve, e tiko na kia ni naki, Tawanga kia ni naki. Kani bibuke se tawambeka na nomu do I tuwa do vina kata mena wakatetea ni na kia ni tukutuku se mena mai kadhiwaki se ngani somi kina ndona ka nige wakotanga mai kina radio mbulando wata mena mai kadhiwaki tiko ni kina rautalangani ni wakota mai biau una buninda koa se ve tupe pe daily mails na novo e na Facebook Messenger se ve tali matkimbau rauni ni na wakota tali tunga ni kina na I tukutuku mena mai kadhiwaki tiko yani e na nonda I wasininga ono wata e ne rongo mai wali ni songo radio mbulando wata ni sawatongo e tini ka walu na miniti me vitu na kaloko waka nuini winaka tiko yani se vingana vanua o ni se amatiko mai kina e ne kawi ni kua o ni takani o ni mbula winaka tiko kau bia na Bebo tai tiko e na sere katarawango we kim do ke de sara na se amatiko mai e na kawi ni kua e na vevano e so ni se amatiko mai kina waka nuini winaka ni rongo winaka tiko yani na mbio liwa ni radio mbulando wata kau na via vina numitiko e na sere katarawango we Katie Mere bula winaka Katie Mere bula winaka Karlaini Leoni Mbenga winaka waka liwa na se amatiko mai Korvuto Mba e na kawi ni kua au waka mbula talitungani vitarai wasa se niu ni mbula vinaka si stavo ki raf wakatela kina vini mua marida koritamana dombula vinaka rombula mai nandawa mbula vinaka mele ki heri wakatela kina vikim do ke de sara na matapu vale na lodo do waka rotigo kina nom do sota na kavini kua au sa waka nuni vinaka tiko yani na sota mai na rere, ndo sa mangu sa tiu kinangori. Wakambula talitingani vi asina te kurusinga ni mbula vinaka chone mbati wale. Vengana vono ni se amatiko mai kina ena kavi ni kua. Vena numi talitingani na serengo ka wakambimbi tiko. Vekimra na marama ka wambuta sa liwa sarna vanua, liwa na sangata na city liwa go San Francisco. Rosambu kila vinaka toka. Rambula vinaka neila tiletan da veta. Sengatala ni ngule davitiki no D Lady D. Ka waka Bimbi tiko na bina numiungo, bikim do ke de sara na sema tiko mai ungori, mai na toko anga mai lo toka, bina numitiko anio SD mbale na ngasau, ane kavini kua. Waini matangu
Sa
Radio Bulan Dua Bata mai vertona mata sere ni mati walu ni vano lamani viti. Ni talanoa ni kena dhori tiko na salu-salu sama iboto kina goe walu na miniti me vitu na kaloko. Vinaka na sema tiko mai kina nonde wasi ni ngona vata ne kavi vinaka ni koa sa wakarau mai dhava tiko ngoa na nonda ngauna i sanga na lenga ni sema tiko ngā mai mbalata ni wikimnia na dhalata na tiki wuni nonda ngona vata ne kavi ni koa rao ni ngili rongo da tale ana kai tali tukina na toso tini ngauna toso vata tukina mona liva na technology ni rao ni ngili rongo da na ngona ngā ni ngā lala kina, ka wakatanga kina na program ke de sara, endo mai lewe na tiko yani na nondi wasi ningo na vata, na via kavini moni tiki na wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko, raunio ningele rongo de tiko yani kina na YouTube channel, o na Radio Bulan Dua Vata, YouTube, endo mi tiko yani kina na program ke de sara, endo mai rongo de tiko yani na nondi wasi ningo na vata, na Radio Bulan Dua Vata. Na sere katarawango o teo talitungani nonda sere ni vena numi na kavini kua kono via kambula tiko mantangani kina we kemu ni keve sar na maro ta tiko ni koa na dhava tiko mai ni koa en dua tale na nomu ni ambaki ni mbula kali tiko na baka vini vinaka ni soli tiko en dua tale na singa dua tale na ambaki vou soli tiko na idhengu ni mbula se va dhava ko nga ya ando na nogu wasa tali take ondo tali taka kondo wase waso mao ya ando na wasa do tuko na baka levu o Sylvester Stallone ni kile koe baka wakavinaka na ale ana Rambo ka wakarita ki kina do tukuno koe. As long as you're still breathing, your story isn't over. Koea, se soli tiko nei dhengu ni mbula, sinta sa sanga tiko ngā tomani tiko ngā ni tostosa waka nui vinaka tiko yani, wengana vano ni sema tiko me kina nei kawini kua, na sere, katarawango, wetiuti tiko ni nonda sere ni vena numi nei kawini kua, kauna via waka mbula tiko ni kina ve dhaka mbiu mai wine, dombula vinaka mai Sacramento, vikimdo ke de sarno wake lesi ni Dua Vata Club, waka nui ni vinaka tiko yani vikimdo ena moni madhango, wakatanga kina vei taraivo sa se niu ni mbula vinaka na sema tiko mai dholo i suva, senga tala ni kule dhavitiki no sere ima ika ni konda, isa, vinaka wakalivu na sema tiko mai dholo i suva, wakambula talitunga yani, mbula vinaka Katie Mere, maramatau ni mbula vinaka, Karlaini, Lewa ni mbenga, vinaka na sema tiko mai Korovuto, wakatanga kina vei taraivo sa se niu Vuki Raf, ke kiomni ke de sara na dhava tiko mai ni kua in dua tale na nomani ambaki ni mbula, happy birthday.
Isa na watu ngone a era sana mbese taki ko kede saranga. Kia whakaili utiku no musese rauraua wo ki tiko Radio Mbula ndo vata sa vitu ndonu na kaloko sa mai dhawa talitunga kiana no de wasining ona vata ene kavi menaka ni wakarombuka ndendai onu itaka ninda na sangani sese raurau tiko Wakaduni venaka tiko yani se venga na vono ni se amatiku mai kina ena kavi ni kua onu itaka ni na maroi tiko na mbula se dhawa ngai no muni tuba tiko ena muani madhango kau wakaduni venaka tu yani nina tosa venaka kede tiko na tuba ena veo ngai so na ve songo so na sota wakamata buvali na ngunu sende ve kimdo mai na Ndua Vata Club mai Sacramento wakatalanga kina ve kimdo kede sara mai na Lawara na vukuni no mdo ngunu sende talitunga mai na Ndua Vata Club au sa wakaduni venaka tiko yani kina Wakaduni venaka ve kimdo na lako sombui LA ve kimdo na tiko ngwari mai na Devaki California Northern California na Southern California wakaduni venaka tiko yani ve kimdo ene kavini kua na muni tokani ngo una vuninda kua ndananga me verongo dindomo talitiko ene kavini moniti vedavuna gono ya ni te wakadhengu takamanda Serabi berura waktu nama